twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba MB Media TV. Ahangaha uyu munsi tukaba tugiye kubereka ubuzima bwo mu cyaro tubayemo bwa buri munsi. Uyu munsi rero ndi kugira ngo mbereke ubuzima bwo mu cyaro, uko umunsi ku munsi tugenda twahirira inka tukazigaburira zikaduha amata. Tunashimira leta y'u Rwanda yaduhaye ahantu nk'aha ngaha nk'uko mubibona. Iki gishanga bacyita Cyagana, ndakeka ni igishanga kinini mu Rwanda. Ntabwo avuga ngo ni kinini, ahubwo ni kinini, gitunze inka nyinshi cyane. Murakibona amasaha ngezemo, nubwo harimo abaturage bakeya cyangwa abantu bari kwahira ubwatsi ni bakeya, nanjye ndagira ngo mbereke uko tugiye kwahira ubwatsi step by step, ndetse tugeze ubwatsi bwacu ku nka n'inka tuzihe ubwatsi rwose. Uko mubona murabona burashimishije, dore ahantu hafi y'ikiyaga. Iki ni ikiyaga cya Ruhondo nk'uko mubibona. Ndabereka neza, ikiyaga ni icya Ruhondo. Dore none ngiye kubereka ku rugomero rwa Ntaruka. Urugomero rwa Ntaruka nk'uko mubibona rero, ntabwo nabashije reka mpazuminge neza nubwo ndi kure yaho. Murabona uko hameze neza cyane. Noneho ngiye gutangira mbereke uko tugiye kwahira ubu bwatsi bwose, ubundi bwo dukurikirane uko bimeze. Ngaha rero nk'uko mubibona twatangiye twahira ubwatsi bwacu. Ubwatsi bwacu rero muri kubona ko ari ubwatsi bwiza cyane. Ubwatsi ni urwiri, umutete nk'uko mubibona, ndetse n'icyabiri. Ibi byatsi rero bifite akamaro kenshi ku nka, kuko iyo ubigaburiye inka yawe bigenda neza, itanga umusaruro mwinshi cyane. Yegera cyane, wuname wuname. Ubushyiremo neza we. Urakora muri ako kantu k'ubururu, k'umukara, wongera ugakoramo k'umutuku. Uko mubona rero tugeze hano mu rugo, tugiye gutangira tugaburire inka zacu. Inka yacu bwa bwatsi twahiye turayihereza. Mwihangane twebwe mu cyaro tuzihera hasi, ntabyo kwitetesha kugira ngo tuyihere mu kintu, ni hasi.